به دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کاردانی تربیت بدنی از دانشگاه ملی مهارت، حالا نزدیک به 2 دهه چه به هنرستان‌های تربیت بدنی چه دختران چه پسران ورودی ویخ، ولی حالا با توجه به اینکه عدم توجه olunubdu bu uşaqlara və mənfəil qalıbdı. Bu məsir çox fürsətlər əldən gedibdi. Bu vurudilərimiz və uşaqlar məcbur idilər ki, gedələr xود بومیlərimiz məcbur idilər ki, gedələr ayi mərakəzə استانا. مشکلات رفاهimiz bu məsir ki gedib gəlinəcəkdir. Hala biz bumiyə bu məntəqəyik və çox bəhtər olar ki biz öz şəhrimizdə qalaq. Bəzi az dostlarımız buyda mərada şağildirlər və vaqəən bilələnə çətin oluyor yabidən o hətta ki eləyənmirlər beyin riştələri ya şoğulları beyin intiqab eləyərlər yabidən həzinəyi ki qabqahlara verilir çox olur yabidən istəsələr mərada təhsil eləyərlər yəni azadda təhsil eləyərlər həzinələri çox yuxarı olur və təqribən şəraitdə olmuyor ki idamə verərlər. Həm Ruslan bir moriddən üstündə danışırlar və mən xabqah moridində danışıram. Bizə rəft amət həzinələr biraz müzaafdır və oyda xabqahlar izafə həzinədir, xorda xoraqdır, əmniyyətimizdə oyda. Bəd xabqah müstəmər yoxdur, bir xabqah, bir term və bir 2 term və biz bu kollən danışqan əvvəlindən axıya bir sabit xabqahımız yoxdur. Bəd xorda xoraqlardır, rəft amədin həzinəsidir, bunlar bir həzinəyə müzaafdırlar bizə. Bəd bizim xanavadələr biraz uzaq şəhərlərə qoymurlar, gedək biraz çətindir. و bir مسئله که وایده راجع به مسیر دانشگاه‌ها که biz انتخاب لیگ برای ادامه تحصیل و شروع دوره کارشناسی چه biz برای کارشناسی خب دانشگاه‌های والا که مسیرler biraz uzaktı و نیازه که biz طولانه مسیر تیلیق تا oyda حداقل تحصیل eləyək دوره کارشناسını və əgər istəməsək və xop şərait icazə verməsə ki biz o məsələyə gedək və o danışqahlarda olaq məcburi ki danışqah azadda təhsil eləyək və xop danışqah azadda özünə görə bir seri şəraitləri var idi ki şayad biz olanla özümüzü vəfq verə bilməyək və xop babət həzinə ya حالا محیط و çox شرایط‌های وارد چه الیه bilməyək شاید oyda biz تحصیل الیه. بر اساس درخواستی که از آموزشکده فنی از زهرا دانشجویانی که فارغ التحصیل شده بودند در مقطع کاردانی علوم ورزشی از نماینده محترم شهرستان مراغه دکتر موسوی داشتن و ایشون این مورد رو انتقال دادن به دانشگاه. آقای دکتر معروف یازده رئیس دانشگاه مراغه به شدت این موضوع رو پیگیری کردن و در دستور کار قرار دادن که ما بتونیم رشته کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی رو بتونیم در مجوزش رو برای دانشگاه اخذ کنیم تا فارغ التحصیلان آموزشکده فنی از زهرا بتونن از این موقعیت استفاده بکنن و در شهر خودشون در دانشگاه مراغه به عنوان بزرگترین دانشگاه جامع و دولتی در جنوب استان بتونن تحصیلات خودشون رو ادامه بدن. خب در حوزه معاونت آموزشی این مسئله به جدیت در دستور کار قرار گرفت و با کمک پیگیری‌هایی که نماینده محترم آقای دکتر موسوی در وزارتخانه انجام دادن ما در نهایت تونستیم مجوز رشته کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی رو در دانشگاه مراغه اخذ کنیم و تمام تلاشمون انشالله با پیگیری‌های آقای دکتر معروف یازده و آقای دکتر موسوی بر این خواهد بود که در مهر ماه سال جاری بتونیم دانشجویامون رو پذیرش کنیم در دانشگاه مراغه که به ادامه تحصیل خودشون در شهر خودشون بپردازن و بتونن آینده بهتری رو برای خودشون رقم بزنن. از سال 99 رشته علوم ورزشی در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو از سراسر کشور عزیزمون ایران رو داشتن. در سال 1404 ما از مهر همین 404 ورودی در 2 مقطع ارشد مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد رو خواهیم داشت و با همت رئیس محترم دانشگاه مراغه دکتر معروف یازده و با پیگیری‌های نماینده محترم شهرستان مراغه دکتر موسوی تونستیم که در مقطع کاردانی به کارشناسی دانشجو رو پذیرش داشته باشیم و با پذیرش
گسترش این مقاطع در مقطع کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد به امید خدا میتوانیم به عنوان یک قطب علوم ورزشی در مخصوصا در جنوب آذربایجان شرقی و مخصوصا در حوزه استانهای حومه و انشالله در سراسر کشور تبدیل بشیم. سیم تشکر الیم دکتر معروفی آزردن و آقای دکتر موسویدن نماینده عزیز شهرستان مرادان چه çok تلاش لدیلی bu مسیرdə bizə köməklik elədilər və نگرانی چه واد خانواده‌lərdə و دانشجوlardə به کمک آقای دکتر معروفی آذر و نماینده عزیز حل ola. Biz ay nümayəndə və ay rəis danışqahdan təşəkkür edirik ki, bu riştəni bizim şəhrimizə cətiblə və biz eləyə bilirik bu da təhsil eləyək. به عنوان میدن دانشجو چخلوجا تشکر الیم آقای دکتر موسوی و آقای دکتر معروفی آزردن حالا به سبب bu نامه و درخواستی که olundu از طرف biz دانشجوlar پیگیری های منظم olundu و biz nəticəsini görüyoruz və biləmizə واقعا bir kursuya umiddir بعد از حالا bu جنجی که olundu bizə واقعا bir dənə xəbəri xoşhal کننده idi. Biz qızlara bir umidimiz oldu ki idame təhsilimiz olardan nigaran olmayaq, 3 aydan sonra öz şəhrimizdə olmayacaq və çoxluca təşəkkür eləyəm.